ya semua warga untuk melihat menyaksikannya kuda lumping. Tahun Seni Benjang warga Siliwangi. Ya kawan-kawan, jangan lupa di like dan di subscribe. Tonton terus videonya kawan-kawan. Kesenian Sunda Seni Benjang warga Siliwangi. Saksikanlah, jadikannya kuda lumping.
Seru sekali kawan-kawan, sangat menegangkan. Para penonton sungguh tegangnya. Ibu hajat dei anu bager Nodi piam hajat dei Yang kerasukan penonton. Amin ya Roda Sampai di sini kawan-kawan untuk videonya. Cintailah kesenian Sunda, budayakanlah kesenian Sunda. Jangan lupa di like dan di subscribe. Ya, kawan-kawan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.